wone we bale ino jen joti am joti am ana mutiambe bana mutiambe mama olaka sera nenda kobanti mutabane yo Brandon musayi muto owebo wenge Ninga bakwitire polisi ezira kwegema kweti ono suspect ayo wa boda nagemyako omwibi be namwita toyaja afundira mu ikomera oba suspect baboneka ino kuba tuyise omwibi aye ife batwita ezira suspect bagema mama tulina okusomozebwa olwa epikipiki okubeera abeeyi akapikipiki ako katuuka katya mu miliyoni 5 ng'emiliyoni 5 divaamu n'emotoka esobola olumuka paka Masaka neira baata ku kapikipiki kyofu olibona baakata ku bbeeyi ningi kyofu abayibi bakayayanira ate tuwulira nti ekirero pikipiki edo okuniina bbeeyi emisolo egy'amaanyi gavumenti gyetaaku eri ababadisuubula okuva kuliya mudabeeyi raisi mekatyonze njangayo ayekotuka mu Uganda badirege beeyi banange bemupizini mama mutwambe mukendezeku emisolo ku pikipiki mama tulina omutalaana mu kwewola pikipiki basooka bakusaba emiliyoni namba webamala okusaba emiliyoni namba watandika okusasula buli wiiki emitwalo 8,400 okumala emyaka 2 ewiiki edo 54 wokubyamu emitwalo 8,400 ate babonebulayo myezi 3 batwefuula ku batabuka badi tutolana kuwa bodagire bwerere mama tubolebwa ababoda batubola buli bojja ababoda batubola eno bwe batuwayiriza mama tuwayirizibwa mu Uganda muno aye nga abatuwayiriza abakulembera mu banamawulire abanamawulire tibawulabo bodaboda nolali kwevugira self-drive pikipiki tibawulabo bodaboda na kulimino akoze musango wawulira ati owa bodaboda bakozesesa bodaboda okukuba omuntu amasasi ekintu ekyo nga kitukuba ku mutima nenda abanamawulire munonerezenga mubone bwene bwenaakoze ekintu ekyo ife ababodaboda tulina identification editulaga nti lwa bodaboda mubona abantu abo nga balina identity card da bodaboda memale mutukobenga muti omutuwayiriza buli ekivwayo mwatuwayiriza mbu tuli bensi wemujja munonereza mu makomera aba deployment mujja munonereza abaliyo enanyereta percentage kuleka abawanika bayibuli nga bali kulayira bamala baderabira wayemererawo wakoba oti ezira bisiya gakwida mu Uganda wano mama we mama obwakyawazinga bwali bulebi sawa eno tusagamba lwayiye kuboneka nti wayemererawo wabutereza webaleina abasooka tusagamba ife we batukomere twaka nti twena tulikwida
Omukaire ebigambo ebyali mu kyalo muno biswaza. Ebigambo ebyali mu kyalo muno biswaza. Nga kyamaanyi bwakobye tibakobanga nti bana erifumbiro eryali lifumbira Kamuli twalyokya mukube engalo bakuba. Ate efumbiro lya maama tulyokikya maama takabafumbira kaja anoonye awandi aba Kamuli bakola ki? Bakobe wano gavanamu bali bayida nabo bwide maama tibayida nabo. Twayogera ku bantu abali ku mukolo gwe batumenya mubbife lwakujja ku mukolo n'abuuza abantu nti wena watyama ku mukolo ng'oli muntu mukulu oti wawulira bano abandi abeetaagana n'amakalabanda n'enkanda ig'okusooka obabona yena yagema akazindaalo yalogootana nga yali kulogootanira nsonga ali kwogera ku ino bakamuli bwawavuma waira omukolo bakwese bwete walobasi tukajja tulakoyo kazindaalo. Omukaire ab'ekamuli tulina okuwaamu ensonyi. Ekamuli tulina otegeera kyetwenda, ekamuli tulina otegeera ekyaife tuvemu edo emboozi. Omukaire ife efamire ya Badru tugiwa ekitiibwa bati tibayida atumanirira atuukaawo. Kirina oba ku limiti omukaire tibayida atumanirira atuukaawo. Ababaka bangi babaire muno, abantu bangi babayewo ni municipality eno maama muwala wa Badru oyo kyaliko yakaliramu singa tiwaliibwe singa tyemube. Tubaye tuba buli omu yeebuuza yakati Kamuli lwaki eba n'enguudo nga Kamuli municipality ennungi etyo aye kwe beemerera okwo ku birungi byo byokoze batandika bona okuvuma aye beene balobakoma okwo bayetanoole gwe bago bakuwase kwitale gyeno ng'enzira kyakoze waire kiti yena yayemerera Kamuli atandika okuvuma abantu wamuolyayo nanga alikwemerera mbwe Kamuli tibawa Pulezidenti Museveni obululu wambuuza nti ku kyalo ekyewo yafuna bumeka yenga bwalise ku kyalo kyeno kyandawulo ki kyeyakolera NRM kyali awo n'ayemerera aye bakoba bidda Kamuli yowe nayemerera otwetirize mu bukulembeze bwe naba omukaire yali whip ng'akaalifa mu palamenti yali chief whip saawa eno owulira olutalo oluliyo ati Prime Minister aidwiza abantu bere mu ofisi ya Prime Minister ati chief whip Thomas aidwiza babe atuweyo omuntu mulala tuyabera chief whip parliament yatayo omusoga omubona kugema yetimba bumuli ku mikolo gya kyabazinga nali yambinga ku ayo mulira ngakambo batusosola mama ebujiri eriyo chief akiika embuge wa kyabazinga aliyo bulungi ati ebukooli nani yasosolako omuntu aye wamuli mama ku secretariat emyaka 7 batulageko omusoga nti oba twali tulikola programu eno aye nze nga secretariat eno namutwala natwala abasoga bano babeni tebatulaga tuli wano tuli kulwanirira n'eddwaliro eryebugiri nife abalirirwanira n'idduzi twali budget committee nga tulirwana atayo sente aye yena yagenda yayemerera Kamuli wano yagema n'akazindaalo yakoba abasoga ati mukube engalo emyaka gyona wangati tulage kuko akantu katono kati wenakoyemererako okuvumako neire busoga wenakoyemererako okubambu bati tuli kuyisa maama bene baliko bambu tibali kuyisa aye ngaali eyo mu ofisi akalya aye eriyo abaana okuva lewava ku palamenti babasibirako ndinani omupolisi wange gwedagaire wano ati bandize no batula ku palamenti mbife twali timu kadaga bayiza musango mama owulira ekiri ku palamenti Busoga Sugar Factory aba budget bayida abakobera mama twalwa inota Busoga Sugar Factory mu budget okutamu sente datambula datuke obukulembeze bwa parliament obulyo mama n'obwakobye tetudinga ku report tedaja kufulo kutolako nga mutolyo mu Busoga Sugar Factory aye abekike etobona oabo n'abali mu nkiiko ebiri ku Busoga Sugar Factory ebiri ku buli kya Busoga aye na yagema akazindaalo nga mukamu waire Kamuli eno mama eriye yanko bantu yewe yakulira latawe tiyayikiriza nga balogo kutyako bitamulu yalyo Kamuli eno tulekera okwikiriza abalogo salambira mu luya lwaife ebikozi birina okoma omukaire
tulina obakuneta ife Kamuli erina oba Kamuli Busoga erina oba Busoga ozira kyolaga ku kyokolerya Busoga iwe nawayemerera tusobola obubaka wange wa president oba ye secretary general Mulamba nga president bamuwa n'ekitiibwa ye n'ekyalaitona twakimutole kufa aba Busogako tasaana wina wabawo manja twalwana twamutoolayo twalwana aye balikola bati omubuuza tulageku so eyo emboozi titukagirina era ogwo omuzaano mukamuli omukaire n'abaana Kamuli gulina owaawo ezo emboozi ng'olwokuba ninze muwala wa Badiru ndi MP wa municipality nakwira ndeete Honorable Olanya atandika mama ezo emboozi be okwokubiri Honorable Olanya kwasobola okwira Kamuli manya nze ebyakolera Kamuli Kamuli ogyagikolera twali omolo mama erimu ku bintu ebiri performing obubiri ni chairman wa Choli Parliamentary Caucus era abe ni chairman wa Busoga Parliamentary Caucus eyo level chimame yote aide no yena alaga chairman ona ni chairman ni petrol bana Basoga be county clear owa omoro abe chairman wa Busoga Caucus era yena ida balaga ko betinize petrol agenda Busoga cyari cyo kwenda kukicyaba letakola miranga tayi bana Busoga twegendereze byo kambo mbusaweno mama wafirewo ali bali kulimbango wekyalo ajja kulisanga emmere olyo igute edembozi mukale dilinowa Kamuli twena tulinosi tukiramu tulinotegeera kyetwenda ogw'omuzaani enafize nafu netubwine kutubibweineku edembozi banaifabu abo edembozi babe ndodinumize bukiri baje badinumize bukiri titwida aboogeraku ate embozi yokwida okulogotanira Kamuli mukaire erinokoma kuba Busoga twetegerere Busoga twetandise okukola emirimu gyaife nga twewalala nga tuze omuntu yana tuteekaganya ali omuntu okugwere okuyira otandika okugaitula kibira kuyigiriza mbeera no mwina abaana Kamulize namunambe kukino olemunga bwe yabeerera neyakola abakamuli yakoba nti mukube ku mungalo twabawonya zena ndikwenda mukube mu mungalo musibe president okutuwonya Lumumba nga sokolajeno emyaka gyona omusango Lumumba gyabali mu ofisi ife kyatuyigirizanga kujyayo ali esaawa eno balonze omuntu omyaka maama nze nakajja mu ofisi emirundi egisiika musanvu kuba alikwenda abantu okutereeza ekibiina era mutiire tikalira kuterera kibiina kuba omuntu etulemisanga azirayo membana niwendekaawo ekibimala akadaga tavumwa oberaki kodamino takolaki eiteka eryokubiri lwaliwona lwolendeka etwala akadaga mu Busoga wano tanoomebwa takolaki kamizija ku bintu yakozeki ekintu ekiri nga tuligana mu Busoga lwaliwona lwolendeka etwala akadaga tasomya kuba buli kintu kyakola kikolanga kigendereye akamateka kalyameka ngogeye nga Sentebe chairperson wa Busoga Parliamentary Caucus Katonda abenima mama ife mama Kamuli mama Busoga abenga mama Uganda tusangaire wano bamuti
mazima munafu wagwirira mama ningirire nakandi katonda bwewa kwa mafuta womulwana omala biseera tituli musala ya kalulu tinibebe twasombanga abantu okufena amasaka lyekakumba embalawoli alesiramaire 15 buli omu gwali kuwona yano aidye lwakubanga era Kadaga olutalo lwetulina lusaawa eno lwa Palestine ne Isirairi ebentu yetubadirwana olina okulonda kuwogwa wanzira wakati era ife okwida wano olwaleero kabonera akalaga nti ife tuyindi kyetwenda wano oyemerere kamuli wano omama oyo tulikulaagadaga n'abantu abokutwala ebutabika ate nga bulisiti tulinayo obanga osobola okukadaala waidala ayemerere kamuli onoge Kadaga yoli kandidate ga butabika soma Bayibuli nsomanga endimulengere kwawo batukola ati mana kyeyayikiriza ife abenda enkulakulana abenda okujja mu maiso abenda ebitebe enkaire twenda Kadaga abenda entalo abenda okuwadaana bona bate bebenda aye batabyendera kamuli kamuli eno saagendo weyemereire omuntu yenaire tomuna kamuli singa mutwajigamera okutadoma mumpewo muli ali ngabaire ngagemwenu okukulule ali kuno myagizikisa atya iye kweli kumulikira kanyini waligoba otimwire mufuyo alo ebyozikirira omwenda kuba mpikubitama Ese mutabani wo Jeno Bigirwa Moses Jino yanga boli kubola kuva mu Juda aya kubakana kwenda okutegeeza bana kamuli tabateeka awula lugambo okusoma wa izanje mugatamungola Nabo n'obumalirivu n'obuyingiramu olw'obufuna olw'ebiseera abataka b'eyo kamuli kamakube akagambo kalabi tekyankolako ino nintajja mu palamenti kubanga eramba yange ezira mu muntu ndereere nalingira muganda wange olalewozaako Francis ow'emityana ng'ali kulwana lwayitona Rebecca Kadaga aine mu okufuuka supirika akebakunakubali olibairaawo aye ekyali kiri kumpagiza lwayitona Kadaga kirala ki nti palamenti enaabaatisigala mu ga supirika ibiyabira mukaaga busogaliyo kufuna pulezidenti akoze ki eno ensonga yonka ate ngakuwino ebyo bijonajona nolwenso tujja kuzikiza tujja bawuli mukeera naleesa obulanfuusi wano tujja bawuli mukeera nagezaku okwegamba Bano webiseera tugakogera bitono aye kansooke nebazaina abaana bano ababodaboda abatumwetentala emyaka 2 twategeka mu 2020 yali omulaina ku 3 tukola omukolo pulezidenti yasiba eiwanga lwa covid omukolo gwafa
twateko olunaku olundi awo ndose twaja lockdown eyokubiri era omukolo gwafa kale otwafuna omukisa guno laba nti obaki nira okubaawo bana tubaire Arusha ayinako abaminisita banange balabola batano nze tingakola lwakutaano bibeereyo Kampala era onamala gano ngandirayo ekindese n'omukolo guno tukwenda kwebaza ino ababodaboda olwaleero lwetegeire obusobozi bwaibwe bwabulitondooza nti agawakiti agolola abatwala history y'ensonga ya boda batwala byatandika batwala kugendererwa bikulu ino ndikuuza lwebakise bano nti project committee nane natuyamba bakise baife twakisagala nti wana watu wanatya mumakakiiko ka finance alinga mu nsonga y'emisolo tulina obana tukenenya esente leta ku misolo eda bodaboda zino kubanga obwaire tukola kitweta import substitution aye nga tuzira kyuma kyene ekirina okukola ekikola nakali bino n'olwekyo ensonga tulina okugiringamu tuyambe abantu baife oba DPC wange ndowooza tubairewo nga bali kukoba ebagemaku babayita ino baba wayita emisango babakuba obwire ensonga ezo ogiringemu bana wetwali mukulonda nasinzira State House edinda nasaba President nti tuterewo ensawo eya bodaboda yebanakozesanga okufuna sente kikalutukirira aye bakubakubera kyetunakola ku nsonga eyo aye titakulekera kusaba sente zino twasubira kisinga tuwa buli district miliyoni 10 okutandikiraku bisobola bayamba kola emirimu gyaimwe mwafuna mwetaaga so nakiringamu membali ndogere ngeri eyindi ekya appointment n'omukulonda kuwandika musabe mperano ebimakumi 5 engeri era kisobwire kyasobere kubiringamu aye datandikeko 5 n'olwekyo enkyo mwide omunondo 55 kanje ndowooze eri kyokola kuti nedindi meya waifasizi atwaire 3 kiki kyetwogeraku awo 8 kiki kyetwogeraku